5 seconds lang. Ay, waray kayo kakabsat. Good morning kakabsat. Adadtoy tayo Sitio Masin, San Pablo, Iraga, Solana. Agbilag manin iti mais. Nagigiti kakaduak. Urayan tayo nga imukas na iti init na. Pang 3 oras latan kakabsat. Tapno madaray dito yung mais. Kakabsat. Nawalisan tayo. Nadalos dito yung dalanan nga pagbilagan. Nadalusanin. Sagadan min. So urayan mi lang iti pudot na. Ngait mo ti panahon na init mo yung pabaraan mi dito yung semento. Pang 3 oras matlatan. Nagita ti kakaduak. Balupat kami. Yan. Wara ito. Wara ito. Kakabsat may waramin. May waray min. Ayan. Kapudpudot yun. So pang 3 oras latan no madrayon. Damdama launa. Gakas kami.